Кеше ашар için яшиме, яшәр için ашыймы? Бу сорауга кешелек дөньясы әле һаман да җавап бирә алмый. Ләкин һәр шимбә тәмле көрәш тапшыруына бүген кем килер икән һәм нинди рецептлар белән безне шаккатырлар икән дигән сорауга без инде 10нчы ел рәттән җавап бирәбез. Без ул TMTV телеканалында баручы тәмле көрәш тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Булат Бәйрәмов. Ура җәмәгать! Монда кул чабарга кирәк, көчле алкышлар булырга тиеш. Чөнки бүген чынлап та тәмле көрәш тапшыруының инде 10нчы сезоны старт ала. Җәмәгать, бу елны бераз гына без үзгәрешләр кертәчәкбез. Кагыйдәләр үзгәрәчәк. Менә мин дә күреп торасыз, прическаларны бераз үзгәртеп килдем. Ләкин бер нәрсә үзгәрешсез кала. Ул безнең тапшыруыбызның тугры телевизион тамашачылары һәм инде безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры ул Кукмара Металл Савыт-Саба заводы. Сезгә дә һәм аларга да шиксез рәхмәтләребезне белгертеп, бүгенге тапшыруыбызны һәм гомумән 10нчы сезонны башлыйбыз. Башларга булдык без бик кызыклы кунаклардан. Ул кунакларны без чакырдык, алар килделәр. Алар беләсезме? Алар менә интернетта, социаль челтәрләрдә бик танылган блогерлар. Чөнки андый блогерларның безгә әле кунакка килгәннәре юк иде. Булары беләсезме, шундый 5 комплексов кызык алар. Белим аларны күзәтергә бик кызык чынлап та. Әйдәгез, зак көттермәк инде үзләрен дәшик. Димәк, алар парлашып килделәр бүген. Мамадыш кызы Илүзә һәм Азнака егете Раушан каршы алыгыз. İsənmisiniz? Hayırlı günler, sağ mısınız, izləmisiniz? Siz Kiyev Kaleş... Efirdə mi? Selam! Rauşan'ın neləri kimlərine? Подписчикları. Dostlar, подписчикlarına. Подписчикlarına. Так, mende so'rov tuva. Nishapsiz to'y kulmagandan ham. Biz bu so'rovni kutdik. Kutdingizmi? Nishapsin kostyumda Kiyev Kaleshga keldingiz. Между прочим, biz takka kelmadik, biz Vitaliy ul tamli, amin kurash, qora o'zimda kurash. Ey, tamli ko'rinish ol. Tega, no, aның tega rushasi uchun var, apetitli kelgan. Tak, bu o'rinda mening xotim qaraga tiyish tugul emas. Bu ezekni. Ey, şundan təmli kurash. Nega deyim, nega? Bizning bugun to'y kunimiz. Aba! Men bilmagan qiyat. Hozir men sizni tushib bitamiz zamanda. Tanishib pishiramiz, oshibizda, ketamiz to'yga. To'yga boshqa zagis qadar endi. Zagis butun kunni bo'lashaq. Nega? Zagis butun kunni meni? To'y bugun. Normalno. Siz nikoh bo'ldi bitingdi. Bo'ldi endi. Sizni qutlariga bo'lash endi. Qutlayman. Nechisi? Ruscha bo'lsa, maysa bor. Qutlayman. Bilasizmi, qaram, men butun Kiyev Kaleshga ketadigan shunday so'zim bor. Men to'yga chaqirilib bitali bugun. Menda bugun kechdan to'yga chaqirildi jamoat. Alloh sakirga esa bor aya. Olib borishlar atur, qonaq bo'laroq. Allohning rahmati olsa, biz olib borish deb chaqiralar. Qonaq deb chaqirganlar bilsaningda. Shon kiribdi Spesial. Ani, bilasizmi, aytam. Ilangach nasasi avur, Ravshan. Birinchi 30 yil. Mening de yarısını uzdım, o'radasan. Demak, Yetimchiliklarning og'argan. Albatta. Seni kelib faqat qora. Sening barisini oldi hali. Sening barisini oldi. Kiyev Kalesh, qadrli Kiyev Kalesh. Bugun to'y majlisine men taqdim etam bundan birer turli rizq pishirib borga. To'yga biram. To'yga biram pishirib borga. Sizga taqdim etilajak bunda hozir bilasizmi retsept. Resept deganda biz beramiz sizga ayrim ikki turli, hali hatto ikki turli rizqlar, ya'ni rizq azirlar uchun produktlar. Barcha produkt bo'ladimi? Produktlar siz endi so'laysiz, ya masalan tovuq bilan, ya esa baliq bilan. Mana shunday rizqlar. Tak, bizning topshirig'imiz endi boshlanib. Ko'pdan bir to'yda bo'lganim.
чынап алмаганнар ебой берди. Аны алмый. Шегіне бар. Итіп берге деймін. Бәлкім тойдасын илтіп тә бересің әлі. Мә, Bizning шараплаган эме. специально шундай образlar көрсеңіз, яғни не матур киімдер. Менің обувьны көрмеген еді. Ой. Біздің бит деревня стайл. А, шулай міне? Деревня Ауыл стайл. Ауыл Өзі стайл. біздің ше. Колхоз прям вообще. Галошлардан кисәң була. Була міне? Була. Мен бүгін башлатам, қойсы кәштімді керге деп алайса бақшада нәрсені ішлейм. Шунда килсәм. Шу униформа белән кисәм бәрем, бақша. Біразна ялған енді помидор, бұнда жиләкләр тишкән. Пішіранғанырақ деп етейінде. Нелер белән теге перчаткалар белән рабочий. Яры? Кил шулай кисәң дә була. Шулай кисәм була. Галюш белән. Никто даже сине нишәк. Теге Кый карамыйлар. Кый карамыйча. По стилю болacak. Сәнәк белән. Ну, мало ли кем белән анда сугышканда бит андан соң. Кем Біздің, белән. кстати, не туй без алкоголя. Аллаға шөкер, Аллаға шөкер, Аллаға шөкер. Ну барыбер сакланганды белән Аллах саклармын дигән. Сәнәк белән кисәң. Барыбер сәнәк белән кисәм була. Илим әле. Кемнәрдер башларга кирәк бит инде движуханы. Ярар, күп сөйләдем кебек. Без бүген әле күп сөйләшербез. Вакытыбыз кыска булса да карагыз. Безнең тапшырыгыбыз бар кагыйдәләре. Кагыйдәләренә күчкәнче башта әйдәгез инде без монда өстәлгә ризыкларны чыгарып куйык. Менә, җегетләр, кызлар. Кадерле кияү кәләш. Мисгә шәлбендәшин. Кадерле кияү һәм кәләш. Исә кәләш һәм кияү. Менә, карагыз, монда бер төрле ризыклар җыелмасы дип әйтгәндә, русча санын набур була. Монда икенче бер төрлесе. Моннан бер төрле ризык әзерләп була, менә булардан бер төрле. Хәзер башта булай сайлыйбыз. Башта берегез берне сөйләй, икенчегез икенчене сөйләй. Илүсә, без инде джентльменнар буларак, сиам килеп бирәбез. Син кайсын да пешер идең бүген? Балыкнымы? Балык. Тавыкнымы? Рошан, сиңа тавык калалайсыңмы? Хәзер булай эшебез. Пешерә кирәк бит инде. Кайсыгызны кыл сөйләйбез, әй. Моның икесен берсен генә пешерә кирәк бүген. Без дә айырмай пешереп тормыйбыз. Biz birine pişiririz. Әй, берсен генә. Ничек керәшәсез? Ничек керәшәсез? Суйфа? Тукта. Бар. Yok bu da jinglesin sen doktor. Benim Suifada hıç şansın var senin. Suifada hıç şansın var. Demek Suifa. Söyledik Suifa. Oysa jinga şunun rizanın şöyle ayet. 1, 2, 3. Suifa. Sen jingdin mi? Ben jingdim. Kaysın şöyle. Yok, bunu pişirebiliriz. Я знаю рецепт bunda. Mısım pişiririz. Nasıl pişiririz? Ben bir jingdim. Benim mısımı göre. Хорошо başlanayım da. Barat. Bütün yerlerini hatunları yeter. Bütünüsün. Olmasın aslında. Ha? Buldayım da yok. Almasın prosta aşağısan bana ziyaret. Yarar aşım indi. Demek sen jingsen de biz balık pişiririz. Mene şulay. Diyeceğiz. Yerlerini olarını. Bugün salarına gerek. Burada karağız әле. Big motor. Sizin kişiden әле bularını kiyesigiz var. Şıratırga yaramay. Әлі костюмы керек кибит қазды. Тапшырам дейді бет. Шулай болғаш, әйдәгіз біз сізге бұлашыбыз. Фартук кигертәбіз. Сен ада костюм саласың, фартук кигесің, яны? Әм пішіре башлайбыз. Шегерштік ме? Шыратмасы үшін. Болды? Яқшы. Демек кеттік. Шулай тіріп біздің қонақларымызға біз енді фартуклар, ол япқышлар дірісіге, ол япқышлар келептік бик келіше сізге. Рахмет. Бик келіше, міне шулай барсаңыз да бола бүгін тойға кәштімдерді пішіратмасы үшін. Беріп тұрырбыз арендаға сізге бұшқа. Демек, мына бұл ризықны біз нәрсе әзірлейбіз, еме? Қазір сіз ойлай тұрырғыз. Біздің бит тапшырының қағидалары өзгерді. Ілігірек, сіз өзіңіздің бай фантазияңызға яйсәңді тәжірибегізге тоянып қына пішіре алады деген мәселедір. Нендер ризық. Қазір сіз ярдәмгә кімді болса шақырта алмайсыз, не шақырта болмай. Шалтырата аласыз. Русша звонок другу, татаршасы инде дустыңа шалтырат. Я әнигә, я дустыңа, я күршегә, я құдаға, қайнанаға, сізге қайнатағанда, білмейм кімдерге. Түші деген сөз жоқ енді. Әби, баба аяғында, кім білмейм. Dilese kim mine? Bu benim yakın dostum var yine. Eğer de prezidentinin öneri varken ana da şaltırata alasız. Aşkaçıydın indi әдей алдында. Sizge yerdenge kileşek bizim tapşırımızın general sponsoru bulgan Kukmar Metalsovetse bazabudundan tilismi toba, tilismi kastrul, nerse gerek barısında biz sizge hazır mında bireşek biz mında sizning tilekkene gerek başağa yok sizge keşine kızdırığa taba gerek, sonsa gerek deyip sorarsız, değil mi? Çünkü şınapta indi mine 9 yıl davamında bizning bilen
Bizning topshirig'imizning tәмле kurashning general sponsori Kukmara Metal Savut Saba zavodi. Kukmara so'da markasi endi belgili bo'lgancha ul sinalgan Savut Saba. Haligi zamoncha Savut Sabani siz birinchidan internet kibit osha olirga mumkinsiz, demak, ikkinchidan ularning bor kibitlari bor. Kukmarada Lenin urama 42A adresi bo'yicha o'rnashgan kibit. Qozonda ularning endi 4 kibitlari yozib borg'iz, esa isda qoldirg'iz, esa bilasiz dedilar, miyig'izga shirnag'iz, miyig'iz bo'lmasa quloqqa shirnaysizda, miyig'iz o'skach keyin shirnab qo'yirsiz. Mana shulay. Demak, adreslari esa qoldirib boramiz. Sizga yoshlarga direktga kerak bo'lib, Pavlyukin urama 114, Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park savdo o'zagining birinchi qavatida. Agarda kvartal yoqlarida yashasangiz, Mushin urama 23B. Agarda aviatizilishlarida ekansiz, anda Leningradskiy urama 27 adresi bo'yicha o'rnashgan Baxtli kibitining mana birinchi qavatida kirgachda shunda aytganimcha internet kibit oshada zakaz berishga mumkin. Siz bitni blogerlar esa borib olasiz. Tobalar, kastrullar, turizm uchun, aktiv yol uchun, anda mangal, grill, narsagina yo'g'anda eng yoratgan kibitlaridan birisi bilasizmi? Hamma ularning shunday yangi liniyalari chiqdi. Gratsiya deb ataladi. Bu Savut Saba mana bunday tobalar, ular boshqa tobalarga qaraganda 5, 6, 7 martaba uzoqroq xizmat etadilar. 3 yil garantiya jamoat. Mana bir narsa kiymi, bir narsa yonmay, shunga qo'yasan, qabiliyatlarga ishlamay bo'lib o'sha. Biz sizga kengash beramiz. Mana bu. Kengash deganda, agarda aytgan qiram ekan. Agarda siz bugun osharliq rizq pishirsangiz, ikkiga, siz ikkiga. Sizga bizdan ham bizning general sponsorimizdan to'y bo'lagi, mana bu toba bo'lasa. Ilagashaksin Ravshan. Toba. Tartibing yaxshi bo'lsa, tamli siyli yashab, nachar bo'lsa ilagashak. Anlaşıldımı? Anlaşıldı. Instrument ol. Ya, kirashga başlaymizmi? Mana bu turisini использовать kerakmi? Bitnisini de ular qo'llangan bo'lar. Bir-birda qolirga tegishli tugul. Bir-birda qolirga tegishli. Yo'q, qolirga mumkin edi, mana bu tagi qoldiq pistiqlari. Qobig'ini oqshamamiz endi. So'g'on, baliq, yumurta, sizdan cheklar. Sen ozna qaymaydi? Kukayimizda. Sizda kukaymi? Kukay. Sizda? Bizda so'yib yumurta bor. Bizda sho'q yumurta. Qarab, kukay bizda sho'q yumurta. Sir, pomidor ham ukrop. Bunda latagan ashmatan da bor. Ashmatan? Ashmatan. Tana. Qanday bizda aytiladi? Qaymoq. Qaymoq deyiladi. Qaymoq, yara. Sizda. Arada ishlayapsan, bey opayim deb yashar. Menda hozir bey yashayapman. Bey opayim. Tak, bunda kimga sholtiratamiz? Kimdan sir? O'zim shaysan bir kimdan kengash so'raysan. Men bilaydim endi hozir butun narsani использовать etishga degishimni o'ylayman endi hozir. Bizga aytamiz kimga? Bizim do'stimiz. Abi. Abi, demak sening aniying. Ismi? Milosha. Milosha opa. Qara telefonim. Jigida. Qara telefon. Yani sendan chek yozilgan. Tak, blogerlar. Blogerlarning telefonlaridan men hakam berib beraman. Meni. Ay, shunday ikkisi. Yara bular dayanib chek yozgan hali meni qara. Tege Bolat deb yozib qo'ygan. Tege Bolat degan deb. Menim aney. To'xta, Ravshan kim deb yozgan senda? Ko'rsatilib. Kim deb yozgan? Ko'rsat, ayda ko'rsat. Yo'q, seni kerakmas, seni Ravshanni kim deb yozding? Ravshanni kim deb yozdim? O o'zi yozib qo'ydi mening telefonda, o'zing Ravshan. Просто, mendan просто ilyusiya. Qarali, ani sen moya koroleva deb yozgan. Shundaqmi? Мой король, эти мой король. Sen kim bilasan sen? Sarılar mı? Yok, bu принц, men prinsessa. Prins. Мой принц будет. To'ydan so'ng qararimiz brat. Prins kimga o'rilar ekan? Vassal. Halo bular ko'rmaydi. Ayda, shaltirat. Ayda, gromkiga qo'yjami? Alarlar remont qilib sestrenkada. Hozir tak. Nasa ishlarmi ekan? Kvartira oldimi? Yo'q, zatopili. Kim tapil? Sestrenkani zatopili. Similla zatopili sestrenkani. Üstüge ebiyeyi. Hadi sen misin? Ebiysen. Oy. Aney. Kızım iken ayı. Sraz işte. Oğlum de. Aney. Bizga sening pomosh kerak, sening tovushing aybir barmi vaqtdan? Narsaga? Biz Team TV kanalında Təmli kurash topshiruvida hozirgi vaqtda. Bolat Bayramovdan salam. Milosha opa. Ekanmisan?
Sizni hozir butun Mamadish, butun Tatariston, butun internet qaraydi, hamma to'g'ri efirda. Şulay. Kiyindingmi motor itib endi yaxshi ko'raver unda. Как bir kiyinmişe. Yara. Bizning kvartirada bo'yog'i so'rayapmiz. Yarar chiqsanda xallar. Eyda Allohga shukr, rahmat. Yarar anay. Hozir mana bizning Qorshidaymi temlashkalar tura, produktlarimi? Ayya. Narsa pishirib bo'ladi. Shulardan narsa pishirishga bo'la. Sendan retsept so'rayim xayr. Anda nesiniz? Hozir silayim. Bizni qovunni. To'xta, sen to'xta, tinchlan. Butun Shirnirvadan baliq bor, emi? Baliqning filesi, emi? Ayya. So'g'on, sir, ko'kay, pomidor, ukrop, ham smetana. Narsa azirlar. Bunda baliqni nitaga kerak edi? Pishirishga kerak endi, ne? Taqarga bo'ladi. Duxovkaga? Ayya, falga taqarga bo'ladi. Aha. Fili bitor, baliqning fili. Boshqa baliqning filisindagi. Ayya, короче, bilan bo'lay. Falgaga bir qot so'ratsang baliqning filisin, shuning o'rtasidan qo'yasan. Pomidor. Ayya. Sirni, so'g'oningni, imam. Kukiye qo'yasan unda. И ko'kay bilan smetanani, ukropni sos yasab заливайтабizda. Ayya, alakagizda bo'ladi. Всё, супер, отлично, давай. Mana degan retsept bo'ldi. Yosh apa rahmat, yami rahmat. Yara ekan. Og'izdan sular oqdi, o'sha tingli mana. Всё, Oshisi yarar. kela Давай boshladi bu hozir retsept. pishiramiz biz buni. Yara. Yara, remontingiz o'ng'ishli bitsin, yama. Rahmat. Ayya, rahmat. So, ista qoldimi? Ayya, ista qoldi. Ista qoldi. Ayya, tak. Tak, narsa kerak bo'ldi endi? Bizga kerak falga. Falga. Mayonez. Oh. Mana bet. Jikama. Sen fokusnikmanlar? Copperfield. Amagyak Akapyan. Tak, tamam, sizga kerak bo'lacak, men bilan. Ayam. Shulay. Pichoqlar, taqtalar, mana to'xtasiz, ko'pit. Bizga. Ikki pichoq ishda. Sizga eng zo'r pichoqlarni sayladim. Kerak bo'lsa tag'in bir to'xta, narsa kerak bo'lar ekan, uni kerak bo'lar u bir narsaga. Обычно miksada yunanda. So'g'on. Tak, tag'in narsalar kerak. Bo'ldi. Masalan, boshlaymiz. Siz ekasizmi, men tug'il, yema. Bunda so'g'onni aydamiz. Qizdirib solib, so'g'onga bizning xo'jayin Ravshan. Ha. Qizdirib solsak, tamdirek bo'ladimi? Tamdirek bo'ladi. Demak, uning uchun sizga kerak bo'lacak. Ko'k mara tabasi. Durs aytdingiz. Oho! Ko'k mara tabasi, demak, biz uni o'zim pishirib jibaraman. Всё, kesam. Bunda menda ishi illanasada yo'q gibi bitdimi? Biz Moy kerak. soatlar kerak bo'lacak sizga. Bizning bir yo'li siylashga da kerak bitdi bizning sizning turda biroq. Yori kimdir ana sizni internetdan so'zchiliklardan qarab boradi, kimdir mana televizion tomoshachilar, balkim birinchi ko'ralardir hali. Shunga ko'ra sizning turda qisqacha mana kim ol ilusa. Nega? Mamadish qiz ekanini bildik. Mamadish Milovsha. Ayy. Oppasi bor, singlisi bor. Ayy, biz semyada 4 bola. Men avulda tug'ib o'sgan bola. Mamadish rayonida Uluyos avulidan. Tak. Endi anda 18 yoshga qadlik yashadim. Shundan so'ng shunga ketdim Shollaga o'qirga. Shollda men 4 yil yashadim. Kimda o'qiding sen? Tavarovetlikqa. Men tavarovet. Tavarovet. Образованию. Bir kunda ishlamadim. Anda bir kunda benim eteğinin o'zining kibeti bor. Shu Narsa sotadi, narsa sotadi. Etek bütün narsani sotadi. Agar tishishim kelsa, sen kelsang senda sotib jiberagan bor. Shundayla qimmat qarab sotsan ishlab. Boramen? Boramen. Tak, ayy. Shunda tajriba o'zingizlarga, ya'ni praktika. Praktika, o'zim shunda. Aha. Shu. Atining ismi? Atining ismi Fanis. Men Ilusa Fanisovna. Fanis qizi. Tak. Shu endi mana 2 yil yarimdan ortib ketdi. Men endi hozir bloger. Mana ancha bloger bo'lib ketyapsiz tezgina, yarar. Mana hozir ishladim. Endi urush aytganda Надя работала. Надя работала, aytaysiz. Ayy, bor, baranda andaysiz bor. Ayy, shu tuydim. Надя работать etib ayy. Ishlab ordim. Shunga ko'ra endi tushira boshladim.
видеолар түрлі қызықша. Мұны кішілер енді уже көріп, о, матур, қызықлы, бес бұл дейіп айта башлар. Жиза. Кішілер мен подписываться ете башладылар, шулай тұрып жиылды. Сен әнилеріңді онда кірте башладың. Әнилеріңді, сен шынапта шып-шын ауыл тұрмышын кете башладың. Карантин болған уақыт болды бет. Шул уақыт, шул шыр. Шул шырда как раз мен қойттым ауылға. Уже ішімнен увольнат еттім. Іштен Іштен кеттім. Сен ішлемедім дейдің бе? Бір күнде. Жеке ішледім соң. Жоқ, енді мен ішледім бейт маңаршы. Маңаршы бейт мен кімдір ұшатмады бейт. Жоқ, ағашын берсен келеді қашықна. Әте оқшасында ғұмыр бойы яшап болмай ол. Әте оқыпты Аллаға шүкір антысы. Қызым жетер көп мағашатып бұлайынды сені. Нақшылай. Шулан соң түшіре башлағаш, кішілер келе башлады. Шунан соң түшіре башлады. Сен Люсик Пампосы кембетер жоқтар өзіңе? Мен девушка бомбада болдым. Девушка бомба. Диптеген мені көп кіші біле. Ол Илюся, ол девушка бомба. Ол Люсик Пампосик. Біздің шой кезері кері болған, Бұл кәлеш бүгін. Бүгін аның той мәжілісі. Қазір мистер и миссис Улыбашка болады, не? Между прочим. Так, мистер Улыбашка. Сен бір әнесі әшейт тұрым, қазір бір әнесі. Бізге ғана шарға керектен. Оғаштан ба? Түркідан. Түркідан? Бар. Итемесіз құдағай. Құдағай. Нашылай. Мен шылап шығам. Мені оғашына. Бізде оғаш түркі. Аңа түгі тұқтаға ол силей. Өзі тұрнақ саңа. Симle tanıştık. Hazır bizge Ravşan özü turnak saçağına tanıştırır. Bizden anladık Osnaqay jigit ekenin, bey apayım yaqlarından. Sen işitir, yemin? Тағам нәрсе сөйлеймін. 18 yaşta мен кеттім Қозанға. Қозан яуларға? Бір юлы Қозанға бек үйраттым бұл шәһәрні. Казанский государственный энергетический университет. Инженер снабжения промышленных предприятий. Бұл estağfirullah. Бұл да нәр білмеймін. Көп сұрамадым. Матур сөздер үйреніп шыққансың екен сен анна. 4 yıl шул сөзді үйреттілер. КВН ойнадым, аниматор болдым, шундай күлкі мәсәләдә йөрдік инде. Тоқтат, Баумандағы сен міне ол деген үйлер? Деген не? Кем айранда? Зебір берен ат. Сен мілі ол деген. Анысы мен түгіл. Так, аниматор. Анда барышты. Не пришлось. Шундан соң инде продажалар белән заниматься итек. Верхняя одежда, обувь продавать, выбор продавать, потом инвестициялар, а потом... Инвестиция, сен міне ол А потом уже өзімнің түп юлын таптым, мен рилслар и ВКонтакте видеолар снимайта башладым. Так. Вот, шундан соң инде әзірәк-мәзірәк... Популярлық келе башлады. Тани башладылар сені. Олай, таный башладылар. Самый қызығы, әтең нәрседе. Бір күннейді, август күннейді, шундай обычный күн. Мен ертең тұрдым, келдім библиотекаға, между прочим, представляете, библиотека. Китапхана бит ол. Біздің НКЦ, бик матуранда, шума біз анда бик көп собираться тедірек. Келдің да? Илдегиде, ну, китап оқыра келімсің? Естественно, мен интеллигенция, мен ознақа интеллигент. Көріне. Өздерің интеллигентный прямо. Блядь, китап... Әрік қолларым дейді Көңілі сіздің білем, точно тойғыза келем бүгін. Или құлақ. Құлақларың бек интеллигент. Ейсіл қара, білекей кенеме, менеке китап қыз орақ сейді. Менеке бәлекей тыңдар құрғына. Шында китап оқып отырадыр, и бір әлендей қыз шақырды недер съемкаға. Мен оңнамадым, мен яратам сниматься тірген, мен өзім харизматичный актер деп өзімді ойлаймын. Ойында плавно перетекает на тему, как мы познакомились с танышқанына. Сөйлесшікле. Мен аңлайым. Шақырды ені, мен етім, все, қазір сниматься етеміз, блогерлар білен, вообще қызық болашақ ені. Популярность үстелейін, мен бетіне шыны яратам. Есікні ашам, анда актовый залда. Басып тұрақ. Сенің менің принцессам. Әлі ойламағанда бит әлі на самом деле. И шундан соң ені, әйдәгіз қазір ол сөйлеуіне давам ете үлсе. Ярат, мәсім оны... Біз ұрынға тұта, сөйлеген жылта. Мұндан нәрсе біздің іш қыза бейт. Іш қыза. Так, сұрына... Беке оқшы келіп шығасың. Бірігі сөйлегенде екіншіңіз бүлдірмейді, қатта ки. Әліге. Әлі баға. Шенкет той екені бейт әлі бүгін. Әлі тәге көрірсің жегет. Тәге бітіне сенің башқа тұрбыш башына шақ.
Bir oylamadın mı? Менә хәзер безнең укропларны тоже нитәргә кирәк башлый. Жетебез. Буларны без соңнан гына салырбыз, ә? Biz alanı tevay sinagına tutup temlet Астыңа? pişirsin gene. Ага. Так. Не эшләтим? Машинаға барып беріп қояны. Турыйбыз хәзер. Анзыңны әйтермен. Біздің көк мара табасында мында Әй. әлеге қызған соған, соған. Қызған соған ішіне яратам. Сен қызған соған ішіне яратасың ба? Яратам. Мен вообще соңны яратам. Былай Ошыға да ашаға. яратам, ошыға да яратам. Шекелер. Бұл болды ма? Бітті ме? Бусы булды, ә? Жетті да? Жетті ме? Җитәргә тиеш инде бу. Яра жетмесе тағын. Алырбыз. Сантиметр үзәйі. Бізге бір бір икісін әзірлесек те жете. Ага. Біздің коллектив зор, конечно. Біз әзірлеп бітірсекізде. Тойда да күп кешеләр, между прочим. Туйда, яра, туйға қайда прочим әдек. Біз шундан келіп жетті де, ақты біз алынашып жіберді. Ха, бір заман біз енді гел шулай блогерлар белән җыелышайык. Шулай итеп төрле видеолар төшерәйек, инде кызыклы. Бір заман коллаборациялар ясыйдыр инде. И бір заман инде анда бір кыз кирде дәген, тоже безнең белән бергә шунда төшерә торган кыз. Анда ди тагын ди 2 малай бар ди. Әгәр дә безнең кеше җитмәсә, теге массовка манда, ниманда кирәк булса, тагын 2 малай бар, если что, чакырга булалар дип әйтәйин. Давай. Хәзер бір заман булар кирделәр, мин инде карыйм. Үзе теге 2 малай айдалар. Берсе теге токта көк басып тора инде булат. Монсыз инде теге тишәң шунда инде. Шунда. Шунда тегесендә шусын Харакатчан. О, там прикольный, там шундай харизматичный малай. Вообще. Шуй дип карап торды миңа. Бір заман шул төштек тә инде ул көнне видеоларны все, шуны белән инде попрощались дип әйтәм, саубуллаштык, киттек, кайтып, икенче көнгә миңа килә сообщение. Сообщение килә. Илюся, сез инде контент-мейкер дигән бар бит, шундый прям прикольный исем хәзер современный чыга бит инде. Контент-мейкер эзләмисезме сез инде бу? Үзегезгә инде. Миңа әйтә бір заман. Эшкә урнашмакчы була сиңа. Мин әйтәм, юк. Мин сценарист эзлидем ул көнне. Теге видеоларга берәр теге уйлап чыгарып, шуларны төшерергә генә дип берәр сценарист эзлидем мин ул. И бу инде үзен предлагать итә. Потом у нас чашып киттек тәгән инде. Мен әйтә ди, шулай итеп эшлик ди. Уйник ди. Ир белән хатынны ди. Бар бит инде, где хатыны теге олы, тегесе мужига бәләкәй, теге берсен кыйнашып, нитеп, тегеләй. Хатыны гел обижает. Тормыш такы инде. Вот шундый видеолар төшерик, әйдә синең белән ди. Хәзер без монда придумали прям сценарий, как все должно быть. Ничек була? Шулай итеп тоже фотоларны кидек. Фотоларны әле миннән дә бер кыздан эзләп табып, шуларны киеп, күлмәкләр киеп, табып, полный ход без моны чашы кашында төшеп, видеолар ясап, кирттек. Менә без өйләнештек, все, можете поздравлять. Бу уен иде. Уеннан башланып киткән нәрсә. Хәзер менә уеннан уймакчы да. Уже все кәләш белән кияү белән басып торып сезнең кашыңызда. Бу уен түгелдер инде. Бу уен түгел уже. Юк, шунда. Аллаһ иде. Аллаһ иде. Oysa килерсең бүген күрсәтелгән адрес буенча ресторанга бір нәрсә дә юк. Тарам. Обманули. Анда музыка. Алдап. Булды яралаш дип. Ярар, котлыйбыз сезне чын күңелдән. Бәхеттә, шатлыкта бер-берегезне яратып. Загыз биргән язукага бит ул саргай авыл санны төбендә саргаймасын сезнең саф мәхәббәт чәчәк атсын гомергә шундый шигырьләр әле сезгә укыячаклар бүген. Чайны сервис китерерләр инде бүген. Плед. Ой. Мин сезгә видеомонтажын бүләк итәм, яме. Иске чырдагы. Ничек иске чыр? Мен куя мин ята бит ул. Яна бүләк иткәндәге тойга дигән. Авылда шулай бит. Бер чайны сервис йөри бөтен авыл буйлап. Бер 5 еллар үзең әйләнеп кайта. Бер кем ашмый аны. Видеомонтажында миннән сезгә бүләк. Ярар. Достар, без инде кызыклы сөйләшүебезне дәвам иттерәбез берничә минуттан, хәзергә безнең тәмле көрәшебездә тәмле реклама. Достар, TMTV телеканалы тәмле көрәш тапшыруы дәвам итә. Бездә бүген 10-нчы сезонның беренче тапшыруы, беренче чыгарылышы. Һәм бездә кунакта бик күңелле блогерлар. Безнең Мамадыш кызы Илюся һәм Азнакай егете Раушан.
Йо, хамаларның бұл шынап туйкінлері жамағат. Мені аптырамағыз, еме не үшін алар шындай киімлерді. Алар туй күлмәгінден вообще-то деп етті дей. Мені балашы сеші керді, вообще-то дей. Қарағыз әлі, блогерлар. Шанта блогерлық деген сөзіні біз енді сыңғы елларда бей көп іште, біз бұл пандемия дейтігіме пандемия бір яқтан нашар болса, екінші яқтан блогерларына ашырға бізге тәқдим етендер образлар, кімдерді келіп шықты. Қызық бейт. Қызық. Сұрау. Блогерлық бейтінде ол ойнап қана жүрі түгіл, аның бейт бар әлі тағын бірін мақсаты ақша әшілеу. Мақсаты да бар. Шылай бейт. Бір яқтан өзіңі көңіліңе қош келген әйбір, контент, популярлық, екінші яқтан ол популярлық монетизируйса бейтінде. Сұрайым ол берем әлі? Ақша әшілеп бұла ма? Мен блогерлық біле. Шынап мы? Бұла, айы. Шынап бұла жауап табылды. Екінші сұрау. Мен білем бейтін ақша әшілеп бұлғаны? Біз қазір... Көпме ақша әшілейсіз? Йоқ. Меңа да қызық. Сізнекі. Кішінекі анасы мен сыйласын екен түріне ма? Ері. Һәм біздің телевизион тамашашыларға да, айы. Ақша ішлейбіз Аллаға шүкір жетерлік. Міне туй... Сіз башқа жерде ішлемейсіз? Жоқ. Блогерлық білен гіне? Айы. Яғни сіздің қойдаранда түнне барып, анда оргсинтезда, есе... Огыллар азымжайтерге жоқ. Көмір, вагон бұшату шынды ішлеріңіз жоқ? Жоқ. Блогерлықына? Туйны да әттияны ердәмет өзігізіне? Өзі біз айы. Шылай мұны? Айы. Осы видеоматифон орына бір 2000 ақшап келемін қалай? Бояк шылай ол шылғылар. Так, ярар. Айырым қазір бірге санайсыз ма ақшаларына? Пока қарабыздық өзімізде. Айырым еме? Но, не Равшанның ішлеген ақшасы қамейдік. Қайсыз көбірек ішлей? Но... Сен әліге? 1-2 миллион шығайыны, 1 миллион сена берілдің. Тоқта, нәгештірме! Алдағы бішім деген әйе. Анықы көбірек әліге. Но сен аңа ердем етесің, шылай бет? Көбірек болсын үшін, шылай бет енді? Ну, мен контент бет ясың. 100 мыңнан көбірек ма? Көбірек. 150 мыңнан көбірек ма? Көбірек. Так. Тәмлі кіреште отырам қаман, 2 ел бойы. Қызмет оқыда бермейлер. 200 мың. Көбірек, әйе. Шаға. Тоқта. Күніне ма, ойына ма? Ну, мен ойна деп сүйешем. Біз ойна деп сүйешеміз. Ойна. Тоқтағыз әлі сіз жігіт. Тоқталі. 250 мыңнан. Көбірек, оны? Көбірек енді пандемия уақытына түгіл. Блокировкалар болды бейті. Шул уақыттан соң қазір көбейдейінді аңаршы бір 100-200-лер бар еді. Түшкен еді шуңға лікке. Қазір енді көбірек, Аллаға шүкір. Рекламар алып. Қадыр 300 мың ойына шыға яқынша. Шул тирәйінді инәк. Бұл әлі сенекі күні, сенекіні сәмеше. Менікі 1-2 мыңны. 1-2 мың енді, сенға неге 1-2 мың? Міне, соның қатты Елisa төлейін демең. Мұны сала? Контент-мейкер болған үшін, режиссер болған үшін. 300 мың. Жамаға, нормально, ерар. Мен кеттім ема, блогерлыққа, оқырға. Сізде дәрістер неше сум олып, блогерлыққа? 300 мың. Курстар алып бұламыз? 300 мың, как раз 300 мың. Как раз шул 300 мың тұра. Қара нормалі ғой, 150 мыңға сатсаң да 2 кіші келе болды. Үнне сен уже 100 мың? Әйе. Бұлда башқа сұрауларым жоқ, бұлда. Үлтіплендік. Кайфым. Түшті. Қарағыздар, ярар. Мен шынды сұрау әзірлеген еме, бұл блогерлықтан тұш башқа іш білән шығылләнәсі ме, қауыл сұрауының мәғанесі қалмады ең онда. Еменде, антысты все. Мәсеге керек ол деген? Әйе. Жоқ, қорықмайсыз ма міне? Қазір бекі блогерлар атыр деп. Нечедер деп? Сізге қара блогерлар артыр. Артсынар, мен наоборот өзім міне сүйінем. Кішілер, яңа кішілер барлыққа келе башлы. Ол бет наоборот қызық. Наоборот, меңа ұшой. Кішілер барлыққа келсін, көрінсіннер, шықсыннар. Мен вообще даже рада аңа. Кішілер көбірек болсын. Көрдіңіз ме? Міне шылай, жемағат. Өзің бәқетті болғанда, ғана башқа кішілерге бәқет тілеп бола. Шылай бет? Әйе. Өзің оңышты болғанда ғана башқаларға оңыш тілеп бола. Нақ шылай. Нема сіздің бұл фикірді өгіз бек ұшады. Деп зора. Нәсілі қабаттан бәқет шатбасы олып, сәлеметлік тегіз, сәрмашын кеқін тегіз көріп, матур балалар өстергеші өзінің тілеп қалап. Нәшіл желі-сегіз тілек бүгін кеш девамында сіздің тұйғызды әлі бүгін ең қарайша қадірлі яшылы. Күні бойы. Бәқетігіз болсын ғымырлі, ғымырегіз болсын бәқетлі.
Егер булган бөтен изгелекне, бешин Ходай сезгә бу көнне. Амин. Менә бу шигырьне бүген яздым әле. О, Бу шигырьне бер кая яңгыраганы юк. Димәк, дуслар, безнең карагыз әле, безнең бүген әйтәм бит 10нчы сезон, яңа сезонның беренче тапшыруы бездә бүген кагыйдәләр дә үзгәрде, әмма күрдегез. Бездә бүген әле яңа рубрика да булачак. Бу кем әле бу исеме тегә төрекне? кемдер инде шунда. Кемдер инде шунда менә ул. Бак тереп сидерган. Кабатлай беребез, но Кирәк. Ну, кабатлау дигәннән бит инде беләсезме, хәзер элек ул каядыр кабатлап эшләсәң, нигә? Стыд и срам. Ярамай. Хәзер киресенчә шундый эшләргә кирәк. Менә бу идеяларында кайналсыз менә ир хатын. Кайда карыйсызмы менә? Үзегез уйлап чыгарасызмы? Иногда үзебез, иногда безнең вообще на самом деле Рошан гениальный мен гений дип әйтәм инде үзен. Чөнки аның идеялары башыннан чыгып тора гел. Мин аңа киләм дә Артыграк булса, берәр реклама төшерергә булса, нитергә булса, мен әйтәм, Рошан, ничек төшерәбез? Киреңдә төшинде, пожалуйста. җылыйсың да шулай. Берәр фото итәм, ул әйдә хәзер булышам җан кисәгем. Әйдә төшерәбез. Все. Әй, төшерәбез. Менә шул. Син бит әле коллаборациялар да бар, төрле ниләр белән дә анда. Ярар, тагын сөйләшеп алырбыз әле, безнең дә ир хатын темасы безнең бит әле концерт булганда ир хатын дигән. Концерт соң әйдә бүген битсендә бер Безнең ине гәле. Хәзер әйдә өстен каплыйбыз да. Чөнки безнең монда хәзер бер рубрика көтеп тора. Аннан соң сезгә әле бүген без сынауларда әзерләп куйдык. Шунда гына синдә көрәш менә. Ушабыз бүген. Көрәшәбез рәсәгә гафу итегез. Так. Мин инде мичне җылытып куйдым. Әйбәт, җылынган. Бисмилла әйтеп. Әни ничә минутка диде? Әйтмәде. Юкмы? Балык пешкәнче. Балык Без суган инде кыздырып алдык. Бисмилла әйтеп. Әйдә, кызартып алыйк. Бер 15 минут. Яма. Поялу. Бер 15 минут пешерә тишне. Мин шулай дип уйлыйм. Әгәр дә катырак куйдырсак, булды, китте. Сырын итсә, рәсә. Нитә хәзер, нитә. Бераз ягып. Я. Буларны хәзер кем җыештыра? Туйдан кем иң соңга китә? Шул иҗи. Яңа конкурс. Туйдан иң соңга китәче бөтен истәне җыештырып китә дип. Димәк, без әзерләдек рубрика әле сезгә аерым. Менә телевизион тамашачыларыбызга өр яңа рубрика кертергә булдык. Җиләк Кычытканова киңәшләре дип атала. Игътибар экранга. Selam, tebrik pişirge yaratışı dostlarım. Tanış buyuk, Jilek apağız Kışıtkanova bulam. Üzümün bakşamını yaratam, ondan usken jilek jimişlerini yaratam. Hem kişilerine kengeş birliği yaratam. Bugünkü kengeşim oş bölmesinde barlıq kadın kızlarını yaratatırgan soğan türünde olur. Eğer soğan turaganda makiyajınız bozulmağını bileseniz, turaganda pişakını da soğanını da yışırak salkın sıvılen şılatıp durunuz. Şulak soğanını turar aldığından bir neçe minut soğutqışının marazelliğinde tutsağız. Gözleriniz yaşlanmaz. Eli tağın bir kengeş, soğan turagında sağız çiğnep duru da göz yaşlarım buldurmay kala apaylarım. İndi bu kengeşlerde buluşmasa protivagaz kiyip soğan turagız. On 100% işli. Yarar bugünkü şunlar. Alдағы kengeşlerge kadar sağ bulup durunuz dostlarım. Paka. Jilek apaga bik zor rahmatlarimizni bildiramiz. Foydali kengəşləri üçün. Şul kengəşlər dostlar hər çağırılış sayın sizni bizni kutib turacaqlar davam. Ama görüşkənçə qədər deyimiz də qabatdan bizning blogerlarımızga aylanib qaytamiz. Tak, Elisa Roşan. To'y kunigiz. Bugun chilchinab to'ylari jamoat. Bu shoyaru tugul, o'yin tugul. Chiktar dinasada. Ну, Мевдина бик романтичный кеше, бит ознака кешесе. Я бит бер кызга бер сыра кирәк иде. Мин алдап Илюсәне конный прогулка бардым. Без анда фотка цыкнай. Ипподромга инде. Ипподромга. Без как будто ну отвод глаз. Фотосессия имеш була. Фотосессия. Фоткасы иттек, там Мевдина бик кайгырам. Сышларсак. Илюсәгә әзрәк кенә намек асадым да и обратно алып куйдым димәге. И өйгә кайткачтым.
Bizde анда кишилер отырады уже. Үйде. Дуслар күтіп отырады. Анда отырады естігілер енді, конечно. Солай келіп шықты. Вот. И ана көздері не болып? Біз кеттік колесо обозрения Ривьераға кеттік. Шонда көздерін аштық. Анда үстел мотор, бүтін шариклар білен бизелген, скрипачлар ойда, но оларда жоқ. Мотор етір бүтін ясалған, көзін аша, сразу ойлы нәрсе қания предложение асылар дейін. Отырдық, мен отырдым, как бы говорится, все. Сразу же сөйлештік, мотор сөздер айттым, мұтсатығысы, мен сені, ол мені, ол мені, потом мен бізді сен боласың ба, менің қотыным деп, ол айтам, я подумаю. Шында айтам. Әлі думаю дейме. Шында айтам. За ойладың мысын, неше минут? Ну, бір-екі секунд. Ну, ол сені көрсең іздерім. Я подумаю. Как будто қаралейме. Оба. Серьезный кольцо подариттің. Ну, ознақай кішісің, как бы серьезный кіші. Ипподромда неге сөйледіңсің? Ипподром отвод глаз. Отвод глаз. Бұл бүтін күн. Мен ойлаған ипподромға барады, теге атының тішіне қыстырып қойдым. Ат келді бай. Күні бойы шындай приключение болды бізге. Күні бойы енді. Я день молодежи болған енді, потом день молодежиға бардық. Бик көңілі болды. Июнь была енді ғой, июньнің. Июньнің 26-ы. 26-сы. Біздің 26-сы. Никақта 26-сы. Да, яра. Бик қызық болған бұл. Той. Қала мен түгерем, тойда сен ғыммен теге я болғам деп тырышасың. Ябақтың ба самайын да? Мені бүт көтеріге керек. Көтеріп шығам деймді мені. Көтеріп көпір аша. Ол качап сөйтте, енді полный ход. Миллениум аша көтеріп шығасың ба? Мен 14 килограмма ябықтым, кстати. Нешек мендер методика бойынша? Дұрыс тоқламам. Просто ипи ашамадым. Дұрыс тоқламам. Майонез, ипи. Неге жүрім, мәселе ол тренажеркаға жүрім, тренер білән заниматься етем. Аллаға шүкір, сол пока 2 отна отпускас. И массажларға жүрім. 14 нормально. Ну, мына бүгін көтеріп қарайсың енді. Күні келіп жетті. Миллениум көпір аша, ема? Туйда нәрселер күтілі. Менде қызықлар болашақ. Мен білем, анда сіз түгі шындайлар әзір қойыз. Анда шул келе, бұл келе, нәрсеге мен әзір болырға. 150 кіші дейді кез. Біздің бет достар блогерлар көп. Жершілар көп. Артистлар Аллаға шүкір. Телевидение болашақ енді әлі телеканал пятница 4 свадьбада қашабыз. Кәйім, олар да келі. Олар да келі, е. Машалла. Шол қызық лайбірлер көп болашақ ала берсе. Ауыл стилінде. Ауыл стилінде. Біздің даже образлар ғана даже. Қадірлі яшілер. Жоқ андай ерлер болмай. Жоқ болмай. Шведский стол ба, үйреншеклер, тігілі. Молодежно бүтініші деген Аллаға шүкір болашақ. Ақырдан пенный вечеринка. Әлі жоқ. Біз, потому что ішмейбіз. Пенный вечеринка бұл ақырдан. Да, банялар бұла суға секіреміз ала берсе. Яра өттіңіз, плавки киіп келесі болашақ. Аның исімі де бар. Қарымызны киіп келеміз. Аның исімі де бар әлі. Біз бір бәлекегіне не комплекс арендовать деген мәхаббат ауылы дейіп. База отдыха шундай. Специально база отдыха выбирать етік шундайны. Чтоб прям біздің образларға бүтін нелерге тур кейсінге прям база шундай сайладық. Где анда прям кресің и сен ощущаешь өзіңні уже ауылға қайтқан кебек. Анда Қайтам әлі туған ауылыма. Алайса біз ауыл деген жырын жырласақ бола ма енді бүгін? Бола ма? Әлі бит әлі не? Самый главный мотор образларға призлар болашақ. Самый деревенский. Ең ауыл стайл. Ауыл стайл алса. Бүләклерді әзірледік. Бүләклер серьезный, между прочим. Биләшті. Ну, мұның қатлы ақша әшілер бейінді. Сіз іштіңіз мағар бұл ақша әшілер? Мен ұраттан ішім күш ақшасын санау. Бұл үштеп қарылар екен. Ерар. Так, мұнсы болды. Қазір той болғаш, әйдә мен бетіне той алып барыш. Білесің мен неше ел? Сен неше еш? Я, 25. Мен 19 ел тойлар алып барам. Мен ілік тамада болған кіші барып шетті. Тамада анасын алып барышы. Следующилар керек түгіл мұнда? Керек. Артық банкетлар болса жібәрімін.
Bizning elekkaga mana to'ylarda men elekkaga to'ylarni xatirdan chizgan. Shunday konkurslar bor edi. Hozir ular nishatib to'yda o'tkazmaylar. Biz ularni o'tkazamiz. Mana konkurs ko'rganingda yo'q, opayim. Eli to'maganda. Albatta, bularni o'tkazarlar edi. Mana shu aytdim. Mana bu bizning to'yda kстати buni o'tkazdilar. Rahmat sizga. Bilmas. Bizning spetsiyal yebat bo'ldi. Свидетель дайбат bo'ldi bizni. Господин Nurov. O'g'ilnazga iylandi, lekin o'g'ilnazga tugul. Qara qiziq emi? Qiziq. Ayyo, qiziq. Nima bo'lay deb bu kirpa deb ataladi bu konkurs. Shu deb olalarda. U vaqtda zubachistка degan ibrlar deyganda olib qo'yalar, shirpa. Ayyo, zubachistка natsiyona paydo bo'ldi. Yara jitar shuni qildi. Mana tintot quluma, butun bilimlar kiyovga indi. Yo'q, senda qatnashasizmi? Nechap ong'ana bo'lsan, chunki bunda ong'a bikku bilan yashab bo'lgan. Ha biram olasizda zub yo men qo'llab turatish. Siz birini olasizda immatur so'zlar aytasiz bir-biringizga. Masalan, pupsik. Qanotim. Hayda ketdi. Qaysi kim mashina Mening yaratgan so'zim Siyim. Siyim. Hadi betib qo'yaram. Sen aytama ya. Nima motor so'zini aytasan hayda. Men saydan quyoshim bo'lsin. Voy, shunday romantik. jon kesagim. Nasa asidirgish bitiyi. Sen kira qo'yasiz ular endi. Yo'q. Buni to'xtatirga bo'ladi topshiruvni. What aytding sen mana? Meni ashula deb aytamiz neyda. Stara kamera. Manda zapikayım. Qoldi sag'izda bo'laydi. Motorim menim. Bo'lmadi bari motorni degan so'z. Yo'q, ara tamlushka. Tamlushka. Ayy. Пупсик. 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 Так не говори мне, ладно? Bizning yaratgansiz ne? Ravshan Damirovich. Kim Emilish? Ravshan Damirovich. Damirovich. Felsefanisini. Ayy, javob. Onaga shu qora qarshi ayy. Felsefanisini. Tak. Ayy. Там nisa qoldisan? Jonim. Jonim bo'lmagan mana. Yo'q, bo'lmagan ish qilgan yo'q. Jimish tag'iniga bor. Sof ko'nglim. Sof ko'nglim. So'g'u o'ydan kelgan. Ayda. Blogerlar. Yarar olmam bo'lsa, olmam. Olmam bo'lsin ayy. Все-таки Tamli kirishim. Ayy. Bugun kirashasiz. Sandoqashim. Ko'rding? Sladkий помидорчиком. Ayy, qizil fartuq kiygash. Bo'ldi, yarar, musun o'tdingiz. Kecha qaldag'isi kiyovlar uchun bo'lsa, kiyov desizlar, kiyov. O'zim bilasizmi, elektr mana shunday nelardan chiqalar edi. Qog'oz bitlari bilan papkalar tutib, nashrab turib. Mana bunday shi'rlarda bor, ya'ni tunag'iz. Qizlar bek ko'p bu dunyoda. Qadrlisi birgina. Qaysi irin aniqi deb kiyov bosh vatsin mana. Nima? Oxte. Mana sen hozir mana bundan tanib olirga tegishsin. O'zingning suyukli Kamila pomidorchigimdan siyingning sanduqa jimishim xotinimning irinan mana. Bu standart konkurslar edi zamonida hozir kerak ekan bilin. Vykupga kelganda mana kalashni oldirga kelganda shunday konkurs bo'ladi. Odatda. Bunda bitganlar. Kubushkanlar bu qog'oz biti bilan. Qaysi aniqi? No, qaysi iringa to'g'ri kelaymi? Sen ayda ish popitga berabizmi? Har yolg'iz javob uchun 500 so'm ekanini bilasizmi sen? Tortib qara. Sen qo'yasizmi? Qaysini tortilam ekansan? Magnitga kerak qo'ysana. Так, исключениялар ketdi-gaymi? Ayda. Ne bu belekeyler sırası bormayın. Yo'q, bormayman. O'sha bir necha balaka bitdi. Men obisi aniqmi? Yo'q, Вообще shamaga. Ona oşiq sırası şu. Ya bu aniqmi? Она внутренний мощный сочный. Moshina qo'ysa moshina sochni, kuna kutardi moshina sochni bunda bir nechagina. Moshina sochni direkt siraysan. Либо mnamansa, либо mnamansa. Ya. Либо mnamansa. Voy, men seni bir shirg'a tiyishmin bir ship. Birer ответ бар mı? Simit kurdun. Mana shu. Anda Ayy, munda tsyuqotinde mana qarang sen. No, mana. Sır aytib qo'ydi ayting Sen birinchisini ko'rsatganning yonida,
Tünyak düşsen biraz mına birincisinden. Birincisinden. Ne koşum setin birincisi mına liba bu mına bu. Ne o birincisi? Tünyak koya bula mına şunsundan. Tünyak koya. Yok birincisi. Ne birincisi? Tünyak koyarak mına bu kartıda bolsa tünyak koya bula. Mına bu tünyak koya. Koyasın. Tünyak mına yok sever. Yok, işi göresken harbi sabit alıp da bildirim. Yok tünyak tuğu. Kirsin şeyden. Tünyağa gerek. Kınyak. Yok şeyden. Kınyağa gerek. Koya. Yok. Sever tuğu. Kınyağa gerek. Kınyak. Kınyak neyeceksin mi? Mına kartı. Evet. Namında kınyak. Namında tünyak. Namında kın çıkış, namında kın batış. Ben bundan osqa Mına dedi. bundan osqa dedim apayım. Bir şey yağış cevap oldu. Dürüst tapır yağıştı. 2000 sinden. No, расчет siz bizga okuyapsiz degan edi 2000. 2000 okuyaptırmasam olar mı? Tak. Fop. Hazır. Tamam birim var. Tak. Bu dünyada türler bir köp. Hadi şimdi kızı başlamayı. Bu dünyada kızlar bir köp diye mesela. Bu dünyada türler bir köp. Bilmiyoruz kaysısın bana. Asin kiyo balakay hislerini dört dilde eğitip kara. Ayya. Min yaratam dedi. Min yaratam. Ayya. Sinyal mi yapar bir şey sana? Min sinyal yaratam. Min sinyal yaratam. Ayya. Я тебя люблю. I love you. Чувствую. Neyse. Anlayabiliyor. Ha? Onu söyleyeyim tamam. Tam Fransız dilinden çıkla. Çıklar sana bir. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ayı. Je t'aime. Ayya tamam barayla Türkçe. Ben sana seviyorum. Onu söyleyeceğim zaman. Ben sana Türkçe. min seni ayya Türkçe. Ben seni ben sana seviyorum. Ayya. Tağın ya Ankara gayrı ben seni seviyorum. Sana bir şey var mı? Ich yok. Ich heiße. Ich heiße onu bilen. Ich lebe dich man. Öyle sır var yine. Yani dur buldu bir günde. Buldu. Baba. Sen Alacağım. Hazır. Hem sımba birim. Ay. Bulan bana kaytarım kayalım benim. Kayar ez bana. Sen bu isimle tanıyorsun mu? Ayı. Ha? Bik yakın. Sen ki yok hazır. Mine her bir harfke. Kelaşımın isminin her bir harfine bir jır var girsin. Tatarça. Senin toy aldığından repetisi var. Tatarça. Tatarça elbette mi? Tatarça mısın ya mı Tatarça diye? Itu. Hayır. O podcast var. Yar. I tuğan tel, i matur tel. Etkem enkemning teli. Kabul ediyoruz mu? Ayı. Yarar. Haber turundurak basak yaxşılık var ya. Allah. Allah hayda. Landır şakları. Landır. Hadi var mı canım? İyi Fatma öyle sen de landır sonra sen. Ha? Ha? No. Yardım et sana. Ay. Benim bildiğin. Bilmiyorum tabii. No. Allah. Ласковая моя. Ya boşa ya. Ласковая моя нежная. Я хотел дошаждать, я не знаю, я Нежная. губы твои смотрю. Класс. Кусать хочу. Sizin ilerler vaxtı жеткен, жеткен. U harfine de. Uterip yağında yürüsü kile benim bana. Ayda oturun şey. U kelesen. Yo, ukelesen eyde, ukele bu dolaşkaç gerek var şimdi. Ukelesen eyde, ukele. Neyse, ukeleme, yokka ukeleme, lemon seteleşe, yegeteresin nizammışırına. Neyse, na, hup, lan şunun jır var. Hup, na, hup. Bitti gitti lan şunun jır. Hup. Yes. Sandıvaş mesela. Sondulaşım benim. Anlayacak ya. Sesini sıra var. Sandıvaş. Sonduvaş yaplarında. Sandıvaşlar kapkada. Sonduvaş papalarda. Kanatlarım kalksa da. Kanatların kopsa da. Kopsa değil mi? Kalksa da. Dağır kayyem. Seni unutma, beni unutkan çaklarda. Tamam, mişarlar birdim bunda, değil mi? Rahmet. Sıra var. Sıra kubinyan da sıra. Sandıvaşlar, kumen sandıvaşlardan ya. Sandıvaşları yerleşken su işlerge birleşke. Sandıvaşların bittereli seni kurup sileşsen mi? Tallat. Falan çıkımın. Ayya. Estağfirullah. Yanında işler yok. Ya harfine tanıştılar orada. Var.
Nişik Ha? mı kız? Әпипе бар. Bas kızım epipe, sen basmasan min basam. Senin baskan izlerine Min de giderim basam. Бұдан башынан яра. Әпипе жыры білесің, ол той жыры екенін. Әтесі қызын үйден ұзатқанда жырлай тұрған жыр. Қызын әпипесін күйеуге берген де міне. Бас қызым әпипе, сындыр үйден тоқтасын, сындырсаң үйден тоқтасын. Күйеу төлер ақшасын. Көрдің ме? Әпипенің ізлеріне басып қалдым ішмасам дейо. Басып қалдым ішмасам бітті кетті. Мәселен қызын ұзатты, бітті. Жоқ, қыз кинеке. Атын кинеке. Әтеге жылтыра керек. Әти сені сапқа қалай. Бұл шулай. Ол кетсем ба? Болды, ал кисең болады. Біздің шының білен достар, енді бітін үшіміз де бүгінге тамам десек те болады. Чүнки Илюся һәм де Раушан пішірген кезіп енді пішіп шықты. Тәмлі істері де шықты. Биримлерні барысында башқардық. Туйға затыр вақыттарда жетті сізні, загыз енді сізні күте. Қазір дегустация. Қазір енді біз білербіз. Біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры болған Көкмара металл сауытты заводынан әліге Көкмара табасы, яңа линия бітол, грация линиясы көресіні. Шул табаны алырға сіз лайықмы, юқмы? Біз бик оптес келерін. Бүләк етіргем екен сізге туй, бүләк етіріп, әліге табаны юқмы. Қазір барысында білербіз. Кетсек алабыз. Тәмнүшкені. Шулай тұрып достарыбыз, қадірлі телевизион тамашашыларыбыз, біздің, дұрысырақ сіздің балық пішіп шықты. Менің блогерларым, бүгін қонақларым мына шындай ризық пішілдер. Қойнар әлі әлігіне шықты, мен тұрғада қойнарақ. Көріп тұрайын, мына көрініп тұра. Бик аппетитті көрінеді. Тәмлі. Илюся, сен пішіліші боларақ, түп пішіліші боларақ. Жоқма өзің пішіргері қызың мұндай? Тұрмышта? Тұтар халық ризықтары пішілі білесің ма? Бәліш манты, ішбеш манты. Бәліш әйе. Ой, тәмді бәліш. Башқа сұрам yok. Бәліш пішілі білген. Әттік маш баса білесің ма? Yok. Молодец, үйренерсің. Білмеу ғайып түгіл, білерге тілемеу ғайып дейді. Тұтар халық мәқалі, әйді. Бірі мен ашылы өре ғайып, мен бүйікні қашты білге. Bu прям аппетитно уже. Ой, балығы берексің, еме балығы да. Балық кейс күшайын ды. Бірақ істелінчік, мақтыр болып, тәмді болып. Алып барушы келеді кете ол. Иреңе сал башта ярар, иреңе бассан өретші. Мен просто неге қалға жеңгелейм? Иреңе айдарында, ирең суға бітін ярар. Мен мұнда қатты қаршы келмейм. Мен ашам еші ашама еме? Мен бірінші ризық қаптарға тиішті. Әжәлі. Біздің оғасына фольга жеймесік те болады, ең шәптерінде. Әлең еткенге ғана фольга жей дегенде, мұны ашама. Мен ашам еші. Так, болды. Әйе, балығында сал. Илюся, бізге іштелінге қойған ашында. Сен ашамайсың? Ашамайды. Қазір бір давай медаш келе. Суйға барға шашарсың? Туға қалі мұнда мүйрісі бар. Әлі зағыз, шақар бойлап. Ай, бісміллә. Все, ашарға әрі ма? Все, ярар. Бізге стат. Сен атап. Мен қолақта қоймағандар. Неде yok. Сен ашайын ішке орында қашын. İşimiz şek. Orada başlamayın. Çıkan mı? Ha, degustация. Yok, bilmedim. Bu oşa bitkешкен етерге жинап алайын. İsen? Слушай, тәмлі болған. Тәмлі, қара әлі. Жоқ, шыннап тәмлі бұл. Мен мұны қайта кетмегенім, конечно. Мен де ғанем блогер аралар қолдарына телефон тұтыққа шырып келе біләлер дейді. Жүлдерлерді бейім. Әй. Шырында оқып барсы ке, рәкмей. Бала қалабыз, үйе қатышылай. Бүгін түн ертеге. Бүгін сізге әзіре береді не тұстарында? Аршы мұқыда. Менің ұзаныңызға бүгін? Неше бұлар тұстарында бүгін? Тойда. Тойда? Сізге. Мен аш кетмеймін бе сіздің тойдан бүгін, yok ма? Yok. Бұл ашарға келдіңіз ме әлесің мұнда? Ей, ondan sonra aşağı bitiririz. Demli. Kureş? Bu şabı. Молодцы, әпәрін қарал, yok, шынында бик тәмлі келіп шықты. Бик кезешәдігіз. Міне қолларыңыз жатып тұрды бетім әлі. Сіз бик тұрды келесі бір-біріңізге. Біздің бақытлы келешек болашақ алла берсе. Келесі 50 жылда
матур гомер кичерегез бергәләшеп дип безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан. Кукмара суда маркасы менә Кукмара. Кстати, әйтергә там, сез яшьләр бит әле. Менә һәрбер төрле табаны алып карыйсыз икән. Менә шулай иттерәм. Кастрюль буламы, таба буламы, аның астында Кукмара дигән фирменный логотип булырга тиеш. Димәк, бу оригинал күрәсез, Кукмара. Менә. Шуны унутмагыз кайчандыр. Оригинал табалар кастрюльләрен алыгыз. Фирменный кибетләрендә, яисә интернетта заказ бирсәгез, 100-га хәтле китереп бирәләр. Әгәр дә кибеткә барсагыз, адресларын сезгә төшерәм. Кукмарада булсагыз, Ленин урамы 42А адресы буенча урнашкан кибетләре. Казанда 4 адрес куя да яшисез менә территориально дип әйтик. Константиновка булгач, димәк сезгә бик якын Рихард Зорга, яисә Павлюкина. Павлюкина урамы 114 адресы бу Казанда. Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сауда үзәгенә менә беренче катында. Мусин урамы 23Б, Ленинградск урамы 27. Барасыз актив ял өчен, походка җыенсагыз, 20 чит илләргә ял итеп, үзебезнең урманнарда, болыннарда, кырларда ял итегез, акчагыз да янга калыр. Фатир алырсыз, ипотекага керерсез, түлисе булыр первоначальныйга. Шуңа күрә менә актив ял өчен барасыз, аласыз, кайтасыз. Мангаллар, грилләр, табалар, кастрюльләр, бөтенесен шәп, шыдам, узак хезмәт итәргән табалар яисә кастрюльләр. Кукмара кибетләрендә. Шын күңеллән котлыйбыз. Миннән бүген бүләк сорамагыз. Безнең бүләгебез TMTV телеканалының тәмле көрәш тапшыруына һәм миннән менә бу Кукмара табасы сиңа. Рушан. Синең кулда булса, таба сиңа эләкмәс. Төшмәс башыңа. Ирәт, яме. Шырыга. Грация. Котлыйм, беренче туй бүләге бар. Ура, рәхмәт! Шын күңеллән котлыйм, менә бик кызыклы контент төшерәсез, бик позитивны, бик жизненный тормышчан. Менә шул эшегезне дәвам итегез. Күңелегезгә хуш килер эш белән шөгыльләнегез, матур яшәгез. Яме бер матур яшәгез. Алтын туегызга мине чакырырсыз, алып барып җитеп, Алла бирсә. Рәхмәт бик зур. Сөйләштекме? Саубуллашабыз. Дуслар, бездә кунакта бүген булды 2 блогер. Инде менә 15 минуттан аларның ЗАГСка барып җитәселәре бар. Ирле фамилиянчык Миннигалиев. Булачак менә берничә минуттан булачак Миннигалиевлар гаиләсе. Раушан гаилә башлыгы дип әйтик инде. Булачак гаилә башлыгы Раушан һәм Илүсә Миннигалиевлар. Рәхмәт, Котлыйбыз. Рәхмәт. Килүегезгә. Безнең телевизион без туйда очрашабыз, сезне Алла бирсә туйда очрашачакбыз. Сезнең белән кадерле телевизион тамашачыларыбыз очрашачакбыз. Ел дәвамында һәр атна саен шимбә көнне TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруында. Сау булыгыз. Ашларыгыз тәмле булсын. Thank you.